Ime i prezime. Veljko Aleksić, Koliko imaš godina? 23. Što si po horoskopu? Strelac. Ime prve ljubavi. Maša. Najdraži crtić. Crtić. Ninja kornjače. Crtač. Što si htio biti kad odrasteš? Ninja kornjače. Najbolji prijatelj iz djetinjstva. I dan danas Vuk Blanuš. Pošaljemo neku poruku. Kumarovo. Ljubite, brate. S koliko godina si se prvi put poljubio? Sa, ne znam, 13, 14, tako nešto. Najdraža društvena mreža. Svejedno. Najdraži suparnik. Pa ne znam, svi momci su okej. Izdvojio bi možda Kiću jer sam s njim došao i trenirao s njim, tako da Kića. Najdraži borac. Belal Mohamed. Omiljeni glazbeni žanr. Ne bi izdvojio nijedan. Možda bi rekao rap, stvari rap. Koja je tvoja najbolja osobina? Najbolja osobina? Istrajnost. Na što si najslabiji? Nije nešto. Omiljena životinja? Crni panter. Tko je tvoj idol? Ne mi dola. Grad iz snova? Ne sanjam gradove. Dobro, omiljeni grad? Beograd. Imaš li braću ili sestre? Imam i burazara i sestru, stariju sestru, mlađu burazara.